Hello guys, welcome to our new vlog. Ngasi akoy Bangladesh ki 14 February she poila Falgun hana jamna chauna ge celebrate tawri ei chahi khudingi di Dhaka dalai handakna first time Sylhet ta attend tawbani aduna Sylhet ta akoy jungi akoy dom chahingne akoy ichinanaw hingkhara lai akoy poila Falgun che celebrate tawbai tamaki aduga akoy ngasi Sylhet ki park ma dalai Hasina Park kawri adugi akoy kamaina celebrate tawri mayam da akoy share tawbige akogi video share loram dai bak thank you Ito ro Nungay ba na? Cảm nungay. Chi. Ready jangan, ready. Hai tu. Chaga nenega na to start tong bagi ride ki ticket kak tay tawri Nah ticket tawday no Sitong gari. Nagbumag na tong baray tanungay bara noy. Ay, ini kijay. Kijay ede sitong gadi nungay kadara. Terus sila ka balloon situ si balloon. Sinungay ron. Kanda kay Pairu. Yalla go. Pot lang ba siya ganyan ba? Pot lang ba siya? Ride से तो गनी so experience लो ना जाएंगे ऐसी की ride से कमाना कोई है ना अगर जी ride तो भी तो नहीं अखोई की ride start order ऐसे बोल साहा दिला मामी प्यार कर लो यार पानी हुआ आस्ते दे उठा के सोच ना
ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁ꯭ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯠꯁꯦ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯀꯜꯂꯛꯀꯅꯤ Lore, Kisuki Hashiki ride ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯠ ꯀꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤꯠ ꯀꯟꯅꯒꯩ ꯄꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ